Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Heavenly Father. Namhlanje uNkulunkulu wethu ekuseni. We thank you, Holy Spirit. uNkulunkulu wethu namandla. Fafaza umlilo wasezulwini kule ndawo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu namandla. Sifafaza igazi lakhe linamandla. uNkulunkulu wethu kule ndawo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu namandla. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Uyizolo nguwe namhlanje. Usazoba khona ingunaphakade. uNkulunkulu wethu namandla. Wawukhona umhlaba ungabikho, wawukhona emandulo, usazoba khona ingunaphakade. uNkulunkulu wethu ophakeme, uNkulunkulu wethu sesikhona uNkulunkulu ukuzophakamisa igama lakho. uNkulunkulu wethu wena ohlezi esihlalweni sobukhosi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sesikhona uNkulunkulu wethu namandla ukuzodumisa igama lakho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sesikhona moya ongcwele ngegama lika Jesu sigcwalise ngamandla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu namandla ngoba siyakholwa ukuthi ukungena kwethu ngeke kufane nokuphuma kwethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sithi uphakeme kakhulu, sithi uyabusa uNkulunkulu wethu namandla, uyidwala elimiyo ngegama lika Jesu. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Heavenly Father. Namhlanje ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha sesikhona uNkulunkulu ukuzozwa izwi lakho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu namandla, Baba wethu ophakeme egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu namandla, sithi akekho ofana nawe uNkulunkulu wethu namandla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Dumiseka uNkulunkulu wethu, dumiseka uNkulunkulu wethu, dumiseka uNkulunkulu wethu namandla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Heavenly Father. egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga dwala lethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Heavenly Father. uNkulunkulu wethu namandla, akekho ofana nawe, akekho olinganiswa nawe ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ilabakho shatarabandelebusidaya egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. We thank you, uNkulunkulu wethu. Umkhulu wena uNkulunkulu wethu kuze kube phakade. Umkhulu wena uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Emhlabeni wonke uyinkosi, emhlabeni wonke uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Alikho elinye futhi igama elibekiwe ebantwini egameni lika Jesu. Siyabonga ngongcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We thank you, we surrender our minds, we surrender everything unto you, who is able to do exceedingly abundantly and above all that we may think and comprehend with our minds. Fill us again, O King of glory. Fill us again, Holy Spirit. We need you like never before. Heavenly Father, we can never have enough of you, Spirit of God, because every day and every hour we need your presence. In the name of Jesus, saturate this place with your presence. Saturate this place with your glory. Saturate this place with your power. Ekameni liga Jesu Christu, we thank you. We give you the glory. Have your way, Spirit of the living God. We need you, Father. We need you. Rekindle the spirit of the fire that is needed for such a time as this. In the name of Jesus, we are bowing down before the throne of grace and saying, let your will be done as it is in heaven. Not our will, Father God, but your will. In the name of Jesus, we break every stubbornness in the name of Jesus, and we pray for your intervention, oh God, in the name of Jesus. Bongile babekuseni thatha indawo yakho busa sihole uNkulunkulu wethu namandla onke usigcine even this day, oh God. Sisasho ukuthi we are trusting in you, and we know that, Heavenly Father, you will take us to another level. In the name of Jesus, we pray as we are about to give you the glory, as we are about to worship you together with the saints. Father God, we pray that, Lord, may you lead us, may you guide us in the name of Jesus. We need your spirit, we need your power. In Jesus' mighty name, we give you the glory, we give you the glory. And the church says,
Come on, let's give the Lord some praise. Come on, let's give the Lord some praise. As we are about to worship the Lord, come on, let's give the Lord some praise. We can do better than that. We are in the presence of the Lord. We welcome His presence and His power. He's worthy of all the glory. He's worthy of all the praise. We halal His holy name. He is Jehovah who was, He is, and He is to come. It's time to praise.
Jehovah, sithi amazulu wona ayababaza yebubukhulu buka Jehovah amazulu ayababaza ubukhulu bakho buka Jehovah sithi amazulu ayababaza ubukhulu ubukhulu buka Jesu ashowethi hallelujah hallelujah uthunyiswe ashowethi hallelujah ashowethi hallelujah 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 ashowethi ashowethi hallelujah hallelujah wona ashowethi hallelujah sithi hallelujah 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 ashowethi hallelujah 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 uthunyiswe ashowethi hallelujah 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 ashowethi ashowethi hallelujah uthunyiswe ashowethi hallelujah 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 ashowethi abamazi ubukhulu bakho hallelujah hallelujah uthunyiswe ay 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 hallelujah ashowethi ashowethi hallelujah hallelujah uthunyiswe ashowethi 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 hallelujah uthunyiswe ashowethi hallelujah 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 uthunyiswe wona athi hallelujah hallelujah ashowethi hallelujah
udunyiswe. Hallelujah. Siyabonga bazalwane, ngaphambi koba ngikhohlwa kunezikhiya zemoto ezilahlekile nakhona uthola ikhiya zi3 lapho lekhiya asize nje azilethela kimi phambili. Siyabonga, siyabonga. Yazi ikhona nemiqhele eyiwa bekele abayo izowaqhelisa izowa ayaraba qhelisa maqha akhona la umaqha wendlini bazalwane ngosuku olukhulu ngosuku olukhulu. Hey. Oh yes Lord. Engathi singaphakama sime ngeenyawo. Ngiyazi ikhona nemiqhele eyiwabekele izowaqhelisa ngosuku olukhulu ngiyazi ikhona nemiqhele Ngiyazi ithi khona emiqhele
Kushatana madre de bosha. Ima koshatana baba baba sida baya na mande de bosha. Ina haka baba shiande de bobo sida yande de bosha. Moyo nwele, moyo nwele, moyo nwele. Moyo nwele, moyo nwele. Moyo nwele siyabonga. Ida hasida mande de bosha. Ida hasida. Thank you, Jesus. Oh, la hasida. Oh, thank you, Jesus. Ooh, la hasida. Oh. Ooh, la hasada. Ooh, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Ina halese de boboshada. Oh, Jesus, thank you. Ngimkhumbula uJesu kumhle. Ngimkhumbula. Ngihuba, ngihuba. Era hasada. Amen. Hey, ihubo lezinsuku zonke. Ngimkhumbula uJesu, ngimkhumbula uJesu ekumhleki, ngimkhumbula malanga. Ngihuba, ngihamba endleleni, ngihuba. Ihubo lezinsuku zonke, ihubo. Oh, Shadabaya. Come on, somebody say something to the Lord. Come on, somebody say something unto the Lord. Come on, somebody say something unto the Lord. Father, we thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Oh, yes, Lord. Oh, yes, Lord. Siyabonga uNkulunkulu ngosifele eCalvary. Siyabonga uNkulunkulu wethu namandla. In Jesus' mighty name. And we have prayed. Amen. Let's give God a hand of praise in this place. Come on, let's give God a hand of praise in this place. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let's stand on our feet. Let's stand on our feet and let's give God a hand of praise. Let's give God a hand of praise. Let's stand on our feet. Hallelujah. God is good. Hallelujah. Bazalwane ngiyacela kafushane ke sime ngeenyawo zethu zombili. Malibonge igama lenkosi. Hallelujah. Sizoyenza i-declaration bazalwane bese siyezwini lenkosi. Amen. Declaration is ngizosho something bese abazalwane bangilandela ngemuva. Amen. I declare
It is not too late to accomplish everything God has placed in my heart. I have not missed my window of opportunity. God has moments of favor in my future. He is preparing me right now because he is about to release a special grace to help me accomplish that dream. This is my time. This is my time. This is my moment. I receive it today. I receive it today. And this is my declaration. Come on, somebody. Come on, somebody. Come on, let's give God a hand of praise. Let's give God a hand of praise. Come on, somebody. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 It is good to be in the house of the Lord. Siyambonga uNkulunkulu namhlanje 12 o'clock. uNkulunkulu asihlanganise. Hallelujah, ngalendlela asihlanganise ngayo. Our God is able and we thank him. Hallelujah. Angithathe leli thuba ngilochise abazali bethu, Bishop nomama. Siyambonga uNkulunkulu ngani njengabazali. And God has given you a very big heart. Ngoba thina sonke sivele siphonsele kuwe njengomzali. And may the Lord continue to bless and keep you stronger than before. Hallelujah. Greetings to Bishop Umahlangu, the chairperson of the executive, no Mama Umahlangu. Greetings to Bishop Undlovu, the secretary of the executive, no Mama Undlovu, the entire membership executive committee. Be greeted with your families. Greetings kubantu abadala abakhona ngaphakathi kwale ndawo. Bantu abadala siyanibingelele egameni likaKristu Jesu. Sibonga uNkulunkulu, mawumdala uzala. You are not just coming for yourself, but we are drawing strength from you guys. Nasinbuka siboni inwele zimhlophe. Siyazibuza ukuthi ikhona yini sizathu esingasenza ukuthi simshiye uNkulunkulu na. Hallelujah. Sibheke kini, siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngani. Sibingelele makhaya onke. Sibingelele ibandla lonke. Bomama, bobaba, the young people, the single parents, the children's ministry. Hallelujah. Bazalwane, I'm grateful to God for the opportunity to come and share. And thank you very much even for the theme enisinikeze yona. It pushes even more. Uma itikiti sibandla likaNkulunkulu, we need to return back. And igama leli lokubuyela emuva. Emuva ubuyela mangabe kukhona la sewukhona okungasahambi kahle. And then bese inqondo ithi maringalesa sikhathi. Hallelujah. And then bese ubona ukuthi ukuze what I am doing is succeed, I need to return back. Uma ngalesa sikhathi I was praying mangabe nginama challenges and God answered. And the word of God says uNkulunkulu unguNkulunkulu wezwi lakhe.
akajiki uyama ezwini lakhe leyo nto leyo yiyo ekubuyisela emuva ukuthi ubuyele ukhumbule uthi ngangivuka nganginikela ngangenzani. So namhlanje I'm given the task to come and say kubazalwane abekade sebediniwe bathi the enemy will always come and say but kuyafana noma ngabe uyanikela kusiza na unenkinga na. Hey bazalwane, izwi likaNkulunkulu uma lithi endleleni there are thorns and thistles. Hallelujah. Alithi uma ngabe uyanikela you'll flow on a smooth, you'll sail smoothly. Akunjalo neze. Izwi likaNkulunkulu liqinisekile liphilile linamandla. Akukho simo elingasiguqula lingasabi ngalendlela ebekade linga limile linjalo. We need to return to our first love where we loved God and did not care about anyone else, whether who is doing whatever, but because you fell in love with Jesus, uvele uthi ngobekezela ngiyoyihamba lendlela noma ngabe kunzima kangakanani. Hallelujah. So it is quite a big subject. Therefore, I'm not gonna read all the scriptures, but I will give. I thought I will send it to a group, and then people they will get it there. Bakwazi ukuzifundela nasebasemakhaya. Because kubalekile bazalwane kakhulu ukuthi sihlole izwi likaNkulunkulu ukuze singalahleki. You know bazalwane uNkulunkulu uthembekile indaba ye consistency. Ngithanda ngendlela emangalisayo sike sakhuluma ngayo ku locality. Today sizokhuluma ngayo la sikhuluma specifically ngendaba yemali. Hallelujah. Ukuthi bazalwane ukuze sifike la we give consistently. Senza kanjani? Ngoba abanye bathi marike phela imali yami iyaphela yonke iphelela ezintweni. Before sibona ukuthi imali yethu iyaphela siqalile kuye uNkulunkulu na. The thing is when you say iphelela ezintweni it means wena sawuzibophile ezintweni but awukwazanga ukuzibopha to your maker, the one okunikeza amandla okusebenza, the one ovula iminyango. Masiya kuma interviews sitshela abantu bonke ukuthi basikhulekise ngoba siyazi ukuthi lento izokwenzeka ngomkhuleko. But when we sesifikile, once we arrive siyalibala. Hallelujah. So lana kumnandi ngoba sizele bazalwane ukuzokhunjuzwa. Sizele bazalwane ukuthi vukani uba uBishop Mahlangu banathi vukani. Sizele ukuthi sivusane bazalwane singalali ngoba uma singalala kuningi izinto ezimoshakele, ziningi izinto esihluleke ukuthi sizibone zenzeka even nakubantwana bethu lapha nalapha because kunala sihamba si rekhabula tsila. Hallelujah. Bayangizwa abasuthu. Hallelujah. Ho khabula mo sathwanelang kebe ukhabula koteng. Wenza ama shortcut. Then bese uyamangala izinto nazingenzeki kanti azange wena uthe noma soyibona indlela yojika ngayo ilapha you decided to take a shortcut. So consistent giving bazalwane lana sizokhuluma nga the power of consistency noma the power of consistent giving. Hallelujah bazalwane. So consistent giving bazalwane is a spiritual principle that activates divine abundance and supernatural favor. It activates. Hallelujah.
kunezinto ukuze zenzeke sifanele ukuthi siye lapha embizeni ukuthi le papa silibone ukuthi liyavuthwa siphele sibuyele bomama siyobonda haleluya sisikinyise izinto ukuze izinto zenzeke haleluya so umuntu oconsistent yilo muntu ongabambi la ama results angakafiki sekakwenye indaba sezi10 zi20 akasazi ukuthi indaba okungiyona eyomphumelelisa yipi then you become so confused and in your confusion you think God is doing nothing hallelujah bazalwane consistency bazalwane it's not a one time act or action with consistency ufanele uzibuze ukuthi ngiyafuna yini ukuyihamba le ndlela na and ngizimisele ukuthi I know ukuthi endleleni ngizohlangabezana nama distractions nama disruptions nako konke kuhamba kungiphazamisa but ngizimisele if you are consistent entweni ofuna ukuyenza uphuma nayo abanye ebekade bahamba nawe nifuna into eyodwa bamangale ukuthi loya uyithole kanjani baze bafunisise ukuthi ungabe uyithole ngendlela eright na bazalwane consistency is not a one time act uyabona bazalwane izinto ezi instant ziyahlupha ngoba izinto ezi instant azifani nezinto ezilindwayo ulinde itiye dala mfundisi uMahlangu Bishop Mahlangu umzali bekayibona itiye usayibeka phansi ukuthi amanzi awakabili and mina I still remember very well bazalwane yebo angikhohlwa le ndaba ngoba mina bengithi mangena ngibuya esikolweni ngithole ukhari wami nomamami bahleli lapha baluka umseme bathi ufikile ene yakhiti imnandi njani bangilonge manje yazi ngagcina ngenzani ukuthi indaba yetiye lami iphumelele ngiphumelelele bengingasa basingama ngenkuni bathi usawufuna inkuni wena amaphepha wena ini ukuthi lo mlilo uvuthe masinyane ngithelele labantu abadala itiye ngiyophumula ngoba esikoleni bekukude ngisana nama homework and then lokho bekubenza ukuthi babrekele nalabo abanye bathi yabona masekufike lo siyoluphuza itiye bangazi ukuthi sengilenzele iplan letiye ngidiniwe ukulenza mara angina choice hallelujah so bazalwane izinto zikaNkuluNkulu akusho ukuthi nazi nzima fanele sizilahlele phansi hallelujah sifanele siqhubeke siragele phambili sizenze bazalwane ngoba ukhona umvuzo wokuzenza lezi zinto bazalwane i-consistency is a lifestyle that honors God and blesses humanity. You honor God when you are consistent and also now you are blessed. You don't go away without a blessing bazalwane. Many believers desire blessings. Bazalwane sibonile ukuthi ngendlela thina amakholwa sifuna ngakhona izibusiso abantu bahamba bayongena nasemanzini abangazi ukuthi anani bangene or bazongenela safuthi but baqinise thina simazi umdala weinsuku osifihla silele singathunyisi lutho sivuke siphelele si right sihlulwa yini ukwenza kahle bazalwane sihlulwa yini ukuba consistent bazalwane giving reflects the nature of God who gave his only begotten son lokhu esikwenzayo bazalwane it shows us ukuthi our God is not selfish uNkulunkulu wethu if our father is not selfish
Nathi we are not supposed to be selfish njengabantwana bakhe. Sinikele kuyisikhathi kungengesikhathi sinikele. Hallelujah. You know indaba ye consistent giving bazalwane. You know you give ube unikele beyond expectation. Hallelujah. Mawufuna uqeda usathane amandla, you give until kungasaziwa nawe. Wazi ukuthi noma ngabe yini evezwayo ebandleni uzibale nawe. Kungabi nokuthi mara umfundisi uyazi siyahlupheka. Vele wena ufuna ukuzibeka i-name tag yenhlupheko. Bazalwane ungamane ubhalelwe endleleni sowuthomile. Ube nama challenge. Mara mawukuthiwa asambeni siyogugitina. Sihambeni sonke siyogugitina. Because namhlanje we are here. Yabona ukusiku bazalwane. And we've so much. Because kunenkinga ngeconsistency. Hallelujah. We are not consistent bazalwane. This month umzalwane angatitha, next month wavela okunye okuvela before inyanga iphela before atitha. Hayi baza understand nabo bazwile okungivelela. Hey bazalwane, once you know bazalwane, we make an agreement with God. Must consistent. Once you bazalwane wafika kulezinga lokuba consistent ngezinto ozenzayo, you make an agreement with God. Ukuthi mina uNkulunkulu yiloku engifisa ukukwenza ebandleni. If uyakwazi ukwenza agreement no Edgars, no Vodacom, no MTN, abanye bayenza ngawo wonke lamalo unamanamba la wonke nje. Uhamba uzibophile bayamazi konke mara ngakuNkulunkulu akabonakali. Bazalwane, let's take God serious. uNkulunkulu sithatha serious. When we give regularly and cheerfully, we are aligning ourselves with God's nature. Bazalwane, giving is God's nature. And thina sibona ngathi yamari uNkulunkulu wanikela ngendodana yakhe ngoba yena unguNkulunkulu akafani nathi. Abantu bayakuthanda nokuthi baziwe kabukuwa. Mina ngabuza uhlungu uma abantu bonke sefanele bangijamarele. Ngiyakusaba ukujamarelwa enengisheshe nezinyembezi ziziphumele masinyane. Mangivelelwe into angifuna abantu bangijamarele. Ngifuna sikhulume siphume kulento. Siphile siqhubekeni bazalwane. Singahlala endaweni A1. Church, you know today I think maybe Bishop God has done it deliberately. Ukuthi kisize la and then silobole. Ngalendlela silobole ngayo sipeyinelwe. And then masuka la uyabona uma uke wahlatshwa yiva ukade ufahla la ungamelanga ufahla khona. Ngakusasa awukhohlwa uthi net na usathi uthi eish kukulapha musila ngiwe khona. Ukukhumbula awazi ukuthi uwe every day. Wena Jaislan obdiselde ambielt. Nievat asikwazi kenza njalo bazalwane. Hallelujah, onskani so magni. Sifanele sibonakala ukuthi we are progressing as the body of Christ. Bazalwane, the body of Christ yinhlangano enkulu ukudlula lemihlangano oyihlonipha yama society yemiholiso yazo zonke lezinto. You know bazalwane masebenza la imisebenzini sizwa izinto ezimangalisayo. Uthola umuntu unemholiso more than 5. And uconsistent kiyo. Uyayibhadala futhi akayibhadale akhiphela iyazikhiphele accountini yakhe. Mara umuntu akakwazi ukuthi abe consistent with his maker. Avumele uNkulunkulu access ku bank account yakhe. Kulokani yakhe lapha iphume seyiphuma nje. Hayi umuntu akasahlali kamnandi. Bazalwane, ezinye lezi asivukeni makholo. Asivukeni. Bazalwane, let us stand up and be
consistent in what we are doing. Bazalwane, i-consistency ulwa ne-greed. Yazi bazalwane, everyone okhona emhlabeni, i-greed. I-greed into emamba wonke umuntu. Ngase ngithi mina it's natural, but it's not godly. One thing for sure is not godly. I-greed ikhona. Le efuna zonke izinto zibe ngezakho. Uzobona ngokuthi uqeda uyithenga nayi blue. Na ubone yellow nayo seyihle kakhulu. Kuvele green nayo seyinhle kakhulu. It's nothing else but greed. If we are able to entertain greed, bazalwane sihlulwa yini ukulwa no Satan? Asuse lento ekhona enza ukuthi bazalwane singabi consistent in our giving. Secretaries and treasurers and chairpersons and bomfundisi in churches bayazibona izinto ezinzima. Enzinzima lezinto. Bayazibona daily nabantu baphatha incwadi. Babone ngathi ubanibani ngase walahleka. Abasazi ukuthi ubanibani bamgcina nini la akasabonakali at all because usibanibani is not consistent. It is not about how much you give, but how faithful and willing you are. Omunye unyaza itithe yakhe uthi ithi ngisale ngiyisebenzisa manje kuyafana itithe yami 200 rand. Ilingana nomholo wakho. Hallelujah. Eniyafuneka, enibalulekile. Noma ngabe wena yakho ithi 50 rand ibalulekile. Yenza umehluko. Hallelujah. So it's not about how much, bazalwane. It's about willingness. Are we willing now? Are we willing, bazalwane, to serve God nangezinto zethu na? Yabona bazalwane, uma singakafiki la sikhumbula khona ukuthi namanyathelo akho lawo na ungakaNkulunkulu. Nemotoro wakho ngiyakazima. Hallelujah. That is why kaningi makuphuma inkonzo awuvele ushaye isikhiya uhambe. Uyabuka ukuthi bakhona ongabasiza na ubagibeze. Omunye umuntu imrara khulu naleyo yokuthi hawu kanti ngamalanga na. Iya ngamalanga hamba nabo. Angithi ubahambe endleleni ohamba kiyo. Ubashiya njani? Bantwana bakini awukwazi kubashiya. You know when you are consistent bazalwane awucabangi shallow. You think deep. Ukuthi what if ngiyabashiya nemvula ngathi yes thina ngesisikhathi mama siphuma iyouth yona iyangena. And then kuthiwa kuyabhekwa ama transport ngathi abanye bazoba nenkinga. And then akusimnandi ukuthi lawyer ahambe ashiye just because angeke abe ne transport. Kulamalanga ngibona something, people are going an extra mile. Bamtshele bathi hayi sizokubela. Wena hlala sizo-Uber sobiza i-Uber izokuthatha ikuphekelele. And bazalwane, it touches me so much ukuthi kuyakhombisa ukuthi we are growing. We are growing kunokuthi lo muntu ahambe angawuzwa lo mlayezo. Ngoba makawuzwa lo mlayezo, it makes things simple for us. Njengoba ku difficult kangaka, bekuzoba simple for us uma ngabe besithatha ngendlela yokuthi we are consistent. Sifuna ukubona umsebenzi kaNkulunkulu uqhubeka. Bazalwane, giving regularly shows that we trust God as our source and not our salary and not our businesses. Uyazi masingathemba uNkulunkulu beyond everything else. Now unama business. Ama business akho eza emva kaNkulunkulu. Aweziqala. Ayikho into efanele ithathe indawo kaNkulunkulu. Yonke into iza ngemuva bazalwane. Bazalwane, God rewards faithful stewards. Mawufunda ku Matthew 25 verse 21. uNkulunkulu ufuna sibe ngama faithful stewards. Bazalwane, once we get born again and we are added in the house of the Lord,
Yingako bazalwane awufika ube isivakashi forever. Mawufika uyabuza. Angithi awabona abantu bala bayaphithizela. Nawe uqala ukubheka ukuthi marini mina into engenza ngayo umehluko la. That's being consistent. Ulo muntu ofuna ukubona izinto zenzeka enezenzeke ngendlela efaneleyo. Bazalwane, when we trust God, you know bazalwane, trust eliminates fear of lack. Uyazi bazalwane, fear of lack yenza abantu babe zinqhaka ubuqhaka bungakafiki yibo. Fear ihamba phambili ibulethe bungakafiki. Itshele the way wena uzosifaka enkingeni ngakhona mawuphika nabazalwane. Uyabona bagcoka kahle njani? Uyabona ukuthi ba driving kolo. Uyabona wena uzoyithini mara lento yabazalwane. Bakutshele izinto ezinjalo. You know bazalwane, when you are consistent, indlebe zakho kufanele zivaleke ezintweni zomhlaba and focus on God. Give God your heart bazalwane. Vulela uNkulunkulu inhliziyo yakho. uNkulunkulu he is not a man that he would lie. uNkulunkulu nakathi give and it shall be given back to you. Pressed down, shaken together and running over. UNkulunkulu wezwi lakhe bazalwane. Akafani nalomuntu athi ngiboleka 500 nyanga nayiphela akasadluli nangestrati sakho. Hallelujah. And ngesinye isikhathi if you are not consistent, uNkulunkulu uyabayekela nabantu ukuthi bakurobhe. Uhamba uyarojwa wena ngoba you are not being consistent noNkulunkulu. Hallelujah. Bazalwane, God supplies the needs of those who trust in him. Hallelujah. The widow of Zarephath, bazalwane, ku Kings 17 verse 8 to 16. Bazalwane, she gave Elijah despite her last meal. Yabona na ufuna ukubulala umkhamaru. Ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ngikhulume ngesiNdebele nami isikhethu. Ngiyafuna mara ngiyathanda esontweni kungenze ngafunda nesipedi nezespedi indabanyana ngiyaziphatha babamahlangu. Mara amanye ama language unfortunately. So ke bazalwane, uyabona umama waseZarephath wasikhombisa ukuthi kunjani ukubulala inhliziyo noma umona ubude lobenhliziyo ubamahamaru ufune zonke izinto zibe ngezakho. Lo mama bekazi ukuthi lokudla okusele ngekwakhe nengane yakhe and guess what? Badle bese bayafa. uNkulunkulu yazi lo mama wenza enye into emangalisayo. Bazalwane, we must do izinto. uNkulunkulu akhona ukubona ukuthi yabona umntanami uyangithemba. Makakwazi kuyenza le. Akhetha ukuthi yena ayilisi nwele ayinikele loya. Abone ngathi loya uyidinga ukudlula yena. Kulapho bazalwane ubona khona ukuthi ubukhamaru siyakwazi ukubuqeda. Hallelujah. Lento ethi ngeyami angifuni ukuthi ngiyiyekela. I can't. You know, this woman trusted God's word bazalwane. And she was sustained supernaturally. Ngoba bazalwane akekho umntwana wathunywa wakuthenga ukudla lapha. Umama loya wajika izinto ekhayeni lakhe after giving up her last meal. When last did you give up your last 100 rand? Usathana athi funi change. Uthi ngicela kulo athi nami ngiphethe njalo. Ngicela kulo akukhombisa athi othatha umnikelo yamangala abantu babhizi bayadiscussa akazi badiscussa ngani indaba i-change. Sake sasonta kwelinye isonto so nabanye abazalwane so bengihamba nabo lapha phambi kwami. Bekunengoma ethi ungayithathi ne-change. Cabanga abazibenza ingoma ethi ungayithathi ne-change ngendlela siyithanda ngakhona i-change. Kwaba nengoma ethi ungayithathi ne-change
ungayithathi nechange ungayithathi hallelujah what a tune nethi ukuthi ivuse umoya we-consistency ngaphakathi kwethu ibulale umhamaru. Consistent giving breaks the power of selfishness. Hallelujah. It crucifies the greed. It crucifies ibeke esiphambanweni. Ukuthi yazi Satan so ngijwayele khulu. Wena every time uthi net na ubona ukuthi inyanga seyaphela ulethe uvuse inkinga. uSathane uzokubereka ngawe when you are not consistent. Ngoba izothi nayithi nge20 uqala ukuveza inkinga eziyokuthatha imali lakho ezokwenza ukuthi yakho ingafiki kuNkulunkulu. And guess what? Le mali ayi esontweni. Iya kuNkulunkulu. In a communication le mali. It speaks volumes kuNkulunkulu. Ne posture ezengayo kuNkulunkulu nayo it counts a lot. Yingako umuntu kunalesisho esithi ungakudla ukudla komuntu weso elibi. Ungamane uvalelise ulambile. Ungakudla ukudla komuntu oneso elibi. Ngoba na uphuma lapho kusho ukuthi uyofana nomuntu bekade ephuza ifreshele. Ngoba lokudla akukhululiwe. Wena uhlupho nje ufike net nakathi ufake microwave. Kwamele ukuthi akunike kona. Manje nawe you were played. Hallelujah. Singavumi uSathane sidlale bazalwane. Sekasidlale khulu. Giving bazalwane consistent giving breaks the power of selfishness. And then giving crucify greed. Mawufunda uColossians 3 verse 5 bazalwane. Naye ukhuluma giver, a regular giver. Yeah bazalwane. When you are a regular giver, you gradually killing the spirit of covetousness and selfishness. Yes, bazalwane, every time kunalabo gogo abayisimangaliso. Abogogo yes bazalwane ungakwenza konke. Thina abancane. Bazalwane I know ukuthi angisesemncane lokuthi ngathi abancane. But because manje ngikhuluma ngabogogo ngizasho njalo. Abogogo abadala bazalwane abafuna umuntu angene aphume ekhayeni labo angaphathanga lutho. Phuwa gogo kunevasi laphana eseleko eseseyicha ayizelwa umntwana wakhe. Ngoba sekufike wena ene soyavala uzokubuza kanenge hawu sokukhamba vele. Gogo ngiyakhamba yazi bengidlula nje kuphela. Kujame kancane. Yazi ubona ukuthi gogo uyafuna man. Uyayifuna into angakunika yona. Thina siyayifuna marinto esingayinika uNkulunkulu. Come offering time. Blessing time. Siyayifuna na. Uthi uyavula uthola ngana next uyobheka emotweni uthi maybe ngishiye emotweni. Uyochecka emotweni ukuthi net nginikele. You know na unikela uqeda inonsense kaSathane yegreed. uSathane umqeda amandla ene ungacabanga ukuthi yokulisa. Angisho ngonke graduate. Phela no graduate nama lecturer kufanele kuze ama lecturer we level leyo. Ukuthumela ngelevel enye. Yamasotsha akakulisi athi sowudlulile. Ngeke udlule solanku saphila. Abanye bayabuza musibazalwane bafuna ukwazi ukuthi iterm yalento let's say kune project iterm yokuphela nini. Ubolibheka leli le term. Ubolibheka leli le term unenkinga yokuthi lento le musinayo hamba unyaka wonke sifile. Unyaka oza kuyosithola sikuphi? Abantwana bethu maribo kungibatha. Bazalwane. Yabona ma usana leyo language leyo. You don't know the God that you are serving.
Hallelujah. Bazalwane, giving trains our heart for righteousness. Ukuthi inhliziyo yakho ibe yinhle. When you give, inhliziyo yakho iyavuleka. Uyafuna ukuthi mara ngakhiphani. Omunye azathengise something. Athi, hayi man, angifuni lo yamnikela ungidlule. Ngamane, this I no longer need it. Angisayidingi le gadget. Ayihambe, angithengise, ngihambe mina ngiyonikela lapha. Anikele. And God bless a cheerful giver. Hallelujah. Hey, bazalwane. God responds to sacrificial giving. Sacrificial giving. La bazalwane usacrifice khona. Uthi you know what? Ngamane, but not for uNkulunkulu. La ngamane kujame yonke into. Yazi abanye baze babize nabantwana for umhlangano. Bathi bantwana bami niyabona esontweni sibhizi ngeproject. Ngicela sisebenzisaneni. Angithi abantwana bona vele zabi izinto angifuni ukuthi azina order ne ngoba bayasazi phela lesikhuwa kahle. Bazo ngangiboni kahle le ndaba engiyikhulumayo. Abantwana bafuna ukuthi nethi nangabe abona into sekungeyakhe banokholwa yazi abantwana. Hey bayakholwa yo. Angayibona into uyayibona sekungeyakhe kusasa. Mara the sad part umuntu oyifinance nguwe. And then it's up to you ukuthi uzo finance the hunger yokujabulisa abangane esikolweni ukuthi yena sekagcoka isikhathule siso rather than giving to God. Hallelujah. Bazalwane, mina ngithe mangibheka this topic ngabona ukuthi uNkulunkulu, I think it's deliberate ukuthi he allowed us to come here. He allowed us to spend. And then nasa spendile. Wena ohleli lapha emuva uyazibuza ukuthi mara vele kusuka lapha fika lapha ene ngikubhatalele so hayi ngeke ngiphinde. Sifuna abazalwana bayothi ngeke siphinde. Sifuna abazalwana bayothi we are ready thina. Sidlalile, sihambile solo samba kancane. Uyazi ngesinye isikhathi ezinye imali ozibekayo uzikakarela. Uzibeka uzikakarela ngathana uzireleasile ngabe sezenze okuthize. Kunenye ipassage udlule enzima kangakanani kiyo ngathana mhloka wawenze iwisdom waqala ngoNkulunkulu. Indlela le yabe ingeke ibe slip kangaka odlule kuyo. Hallelujah. Bazalwane, generosity ireflecta uthando likaNkulunkulu. Our God bazalwane ugenerous ngalendlela esingeke sayibeka nasesikalini siyibone sithi nayi. Hallelujah. John 3 verse 16 uyasikhombisa ukuthi he loved the world so much that he gave. Tina, how much do we love him? And after how much? Senzani, what is a step that we are taking after sibonile and then samthanda? Hallelujah. Kusesenabantu namhlanje usathana abasebenzisayo abathi hayi esontweni nabo hawo abayahlupha akwenzeke ukuthi bangakhulumi ngemali. Kanti why every day kufanele kube nomuntu okhulumayo? You are irritated because awulaleli. Once wayizwa kahle le ndaba ngeke ube irritated. Ungena kule group ethi yabona indaba yomnikelo, we must not close our mouth. Yabona indaba yomnikelo funeka sikhulume ngayo ngoba bazalwane kulapho kuvuleka khona izinto. Giving trains our heart for righteousness bazalwane. Iyakutraina igiving. Ngoba ufika la kuNkulunkulu ezinye izinto sivele emindeni neyahlukahlukeneyo. Senza izinto ngokuhlukana. Ufikela awuyazi lento eyenziwa ebandleni. But bazalwane, do it noma ungaka understand. uNkulunkulu is looking at you. And uNkulunkulu uBishop yakuthanda ukuthi akawadli amandla wendoda. Hallelujah. uNkulunkulu uNkulunkulu wezwi lakhe.
Uma angathi give and it shall be given back to you. Wazi ukuthi uNkulunkulu uzokwenza. Bazalwane, iconsistency, it invites divine intervention. When you are consistent, bazalwane, God comes and intervene kuma situations akho. Kunezinto zirare for 5 years, same thing. 10 years, same thing. Hallelujah. Ngamanye amagama kufanele uyokuvula kulela drawer lela ukuze bazalwane izinto ziqale ukwenzeka. Hallelujah. Bazalwane, your seed prepares your future. Hallelujah. Every seed sown with tears will return with joy. Kusho izwi likaNkulunkulu ku Psalms 126. You sow in tears. Sometimes you sow your last 10 rand. You sow your last 100 rand. But God will make sure ukuthi nayibuya ibuya ithwele okuthize. Hallelujah. Bazalwane, our part to Ecclesia 11 verse 6. Ipart yethu bazalwane is to sow consistently. God's part is to bring the harvest. Singafuna ukwenza ipart kaNkulunkulu. Ngoba wafuna ukwenza ipart kaNkulunkulu, uzokuhamba udiscouraged. Ngoba ubusy, you are not watching your lane. Watch your lane. Yenza umsebenzi wakho, uNkulunkulu enze umsebenzi wakhe. Ene uNkulunkulu uthembakele, uzowenza precise. Nawe uze unga complain ngendlela uNkulunkulu azokwenza ngakhona. Consistency, consistent giving, it positions you for kingdom partnership. Hallelujah. Bazalwane, there are partnerships in the kingdom of God. But unless we become consistent, ngeke sihlangane nazo lezinto. Sizosolo kusicocelwa zona sithi, "Hawu, ngempela indaba engaka." Ngoba asiyazi vele ngempela lento. But bazalwane, let's try God. Bazalwane, it is time ukuthi simtry lo uNkulunkulu. Sibone ukuthi uNkulunkulu angeke avula iminyango na. Giving fuel the spread of the gospel. Bazalwane, giving petrol yokuhambisa ivangeli. Mhlambe wena uyasebenza awukhona ukuphuma uyokushumayeza abantu. Mara usebenzisa ini bazalwane? Your giving. Imali ihambe iyokwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Hallelujah. Bazalwane, uNkulunkulu angeke aze asirobe. Tina, we must partner with him. Sizombona ukuthi unguNkulunkulu wezwi lakhe. UnguNkulunkulu akayena umuntu. UnguNkulunkulu. Izwi lakhe limile linjalo. Ene linguyebo futhi lingu amen. Wena nje go into your closet. Umtshela uNkulunkulu uthi, "You know God, kulonyaka unyaka usaqala bazalwane. Ungathi ke sesila kuApril wena uthi sengizabona unyaka ozako." Ngoba hayi ziyazwakala nazo ezinjalo. The enemy uyaziletha athi, "Hayi mara unyaka soqala icala sekuyi 3 months salulisa." Usathana umthanda kabi umuntu osale alisa. Abone abantu, the vehicle is moving. Yena uthi, "Hayi sekuyi 3 months." kuNkulunkulu bazalwane isikhathi sesekhona. Wow. Hallelujah to that. Siyambonga uNkulunkulu. Bazalwane, uNkulunkulu usinikeze isikhathi. uNkulunkulu akasiphelela amandla. uNkulunkulu bazalwane akadeli umuntu. Angeke akasoza kudela. Yes baba. uNkulunkulu ngeke aze akudele.
uNkulunkulu solanke usavuka ekseni uthi good morning uNkulunkulu uvula ithuba lokuthi wenze kahle. God creates so many opportunities. uNkulunkulu uvula amathuba ngesinye isikhathi uzowaphikise uthi ha mara uzibani angasho njalo uzibuze ukuthi mara naleyo ingifanele mina vele. That's God. When you do good uNkulunkulu uya abotsotsi vani bathi ngizokubhekela. Yeah, bathi ngizokubhekela wena shaya inamba ngizokubhekela. Hallelujah. uNkulunkulu bazalwane uyasibhekela ngisho sesilele singaboni lutho uyasibhekela. Hallelujah. Mara uma thina siledla sigcina si comfortable whether unikela or awukanikeli kuwe ku right nje ayikho nento ebhlungu la kuwe. Something is very very wrong. Kufana nomntanakho kuNkulunkulu kufana nawe nomntanakho umntanakho umkhuzela something mhlambe umbethe wenzeni and then ulemuke ukuthi lo mntwana akasana ndaba asana ndaba nawe noma ungathi yey akasasikinyeki mara cabanga ube umntwana onjalo kuNkulunkulu uridile ngesindebele bathi uridilile hayi singabi bakamaridila. Bazalwane, it's time we wake up, pull up our socks, simbathe bazalwane silungele indlela. Bazalwane, we need to serve God ngako konke esinako. Serve God ngekolo yakho. Serve God ngomuzi wakho. Abazalwane sometimes bayahlupheka kuthiwe izulu liyana kakhulu etendeni asibuyele emuva cabanga ene omunye uprepareile akekho othi hayi asiyeni kwami akekho noyiwani othi asiyeni kwami ene kunomunye beka prepareile uNkulunkulu bekathumele izwi. He sent forth his word. That word was supposed to heal somebody and restore somebody, but ngenxa yokuthi bazalwane sithatha izinto so easy sivele sikhole sithi asikholeni bazalwane sayibona next week leya ndaba leya iphelelwe isikhathi beyingesikhathi esithize. uNkulunkulu ufuna abantu abayothembeka bazalwane thembeka one man alone, thembeka one woman alone. Ungathi na ufuna ukuthembeka kuNkulunkulu usolulwa nabantu. No, abakubone ukuthi wena uyathembeka bazabe bakulandele. Ukhona yini umuntu ongafuna ukuba consistent? Our God is consistent. uNkulunkulu uthi where two or three are gathered in my name, mina I will come and I will be with them. Ene bazalwane ikhona yini inhlangano eke sayibona uNkulunkulu angazange awafika kiyo? Nalama Easter lawa esaba nenkingi wayekhona uNkulunkulu. That is why azange kuphume isidumbu ngoba wayekhona. uNkulunkulu hleze akhona. Thina are we there? Are we available now? Bazalwane mawufunda uHebrews 6 verse 10, God remembers the labor of love expressed through giving. The labor of love. You know bazalwane into onikela ngayo ngothando lwakho lonke. Uyazi kunenye into usathana kwakugwatshise na uthi yanikela ngayo. Uyazi ene mzalwane ubuyele kaningi lento ngoba kunemfihlakalo kule ndaba. Wamuzwa astreya ngayo. Akunika izizathu zokuthi kubaleke kangakanani ukunganikezi ngayo. Kuna something. Phela uSathane uyalibona. Bazalwane ubona la wena uyakhona wena ungakafiki. Uyabona la wena uyakhona. And then wenza sure ukuthi you don't reach that destination. Ngoba uyasathana ukuthi once uNdlovu wayireacha la uNdlovu silehe khulu ngomzuzwana uzabe sekabatshele bonke labantu lemfihlakalo ene nawo bayoyibamba
then usathane uyibloka kulo ayibloke ukuthi vele ingasukumi le moto ngoba nayingake isukume vele angeke ngisabathola labantu. So bazalwane, let us be consistent in everything. Bazalwane, it proves your love for uNkulunkulu. Ma consistent ngezinto zikaNkulunkulu, uNkulunkulu yena ubona inhliziyo ethandayo. Ubona umntwana wakhe omthandayo. Ngoba othanda uNkulunkulu bazalwane, wenzani? Ugcina imiyalo kaNkulunkulu. Bazalwane, ngabe siyayigcina le miyalo uNkulunkulu akhuluma ngayo na? Bazalwane, God entrusts more to faithful partners. Awuthandi wena na ukuzithola upartnera noNkulunkulu? What an honor. What an honor. Upartnere wena noNkulunkulu. uNkulunkulu akuthembe uze ube yipartner. Ngoba uNkulunkulu noma ngakukokodela mfundisi, uyazi ukuthembile uNkulunkulu ukuthi yabona uMajola. Noma ngamkokodela kusikhathi bani, uMajola will wake up uzoyenza le assignment. Cabanga mawungakayenzi baMajola ukuthi kulethani kuNkulunkulu. Kulethani kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ukuthembile, uyakubona ukuthi uyawusukumela umsebenzi wakhe. And bazalwane, ngilemuke something. Mangathola kune opposition in what I want to do. For mina iconfirmation ukuthi kunenro ngemva kwebodela. Yabona nangijamela angiboni musi ngemva kwebode. Mara wambona Mama Hlangu, wambona kuvimba khulu. Abakuphule nenyawo. Mina uke wangiphula, ke wafuna ukungiphula nenyawo nali bazalwane, sengihamba ngihluza nami. Mara I'm not worried. Siyokhuleka bazalwane, sikhulekela umuntu ogulayo. USatan angigade net so. Then ngibona something la ngemuva la, ngithi la ufuna ukungena la, ngizojika ngapha ngasemuva ngithandaze la. There's an edge in me to go and pray there. Bazalwane, mangithi inyawo lathi ngeke uphindeke wena ukhone ukungena lapha. Kanti bazalwane, ikhona ngempela indaba. Mangikhuluma nomnikazi lo mama esiye kuye, uyangitshela istory sale passage. Ngoba emva kwakhe ukuhlala isangoma. Siyathanda ukuchitela kule nto leya lapha. Siberegela lapha. Manje to me what came ukuthi no, uNkulunkulu ungivimbile. Akususathane manje. uNkulunkulu bengafuni ngene lapha. Yes, bengafuni. Ene ubonile ukuthi ngize ngamandla, ngiyakhuleka ngisabhekanga ndawo, ngiyakhuleka. Ngine edge yokuthi ngiyokhuleka lapha, uNkulunkulu walibamba lenyawana lami ukuthi alingangeni lapha. Hallelujah. Bazalwane, uNkulunkulu uyakhuluma nasemnikelweni. Uyakhuluma uNkulunkulu ngale mali wena kunomunye evanathi ukupayitela, oyipayitelako. Cabanga Marika melikhulu kangaka. Uyapayitela. Ungubaba omdala, ungumama omdala upayitele. Hayi bazalwane, singaziphathisa amahloni. Sipayitele. Bazalwane, let's give cheerfully with an open heart. Yazi nasinikela silane, sinikela sibona indaba yethu elapha. Sinikele la mara masibuka amehlo ethu asikhombise la siyakhona. Asikhombise ukuphelela kwento. Hallelujah. Ingakapheleli, ingakaqali, thina net nasi obeya, sivuma ukuthumeka kuNkulunkulu. Bazalwane, uNkulunkulu yena sekayilungisile indawo. Siseza uNkulunkulu sekalungisile. Bazalwane, God is waiting for us. God is waiting for us. I was seated there at the back yesterday. Ngathi okay, mangabe vele sesibhalelwa kangako. Then ke awamahlangu musibayaka abasitshele ukuthi ithatch roof lekhani idure khulu nayo na. Yeah. Shukuthi yona ngeke zikhone na. Bazalwane, consistency is very important. Very, very important. Bazalwane, asukumeni. Omunye nomunye abuyele ekhaya inhliziyo yakhe
athi you know what siqinile asayo ukuboleka kwabantu thina kose siboleka abantu izwi likaNkulunkulu lithi thina ngithe kuse sikhiphe indodla siboleka abantu uNkulunkulu akakabheki ukuthi thina siyacela every time hayi bazalwane asukumeni asimeni bazalwane simele into yethu uyazi bazalwane abekho abantu abamela indaba yomnikelo njengabogogo abadala bazalwane abogogo abadala they are so faithful ugogo nakahola napile sekabekele eceleni le ukuthi le ngimnikelo wami wekeregeni mara wena yakho imali awuyibali njengogogo ngesandla yakho ibalwa lokani ngecomputer yakho ngendlela inzima ngakhona mara awukwazi ukuthi ukhulume nayo le mali yakho enzima ukuthi wena ongangemali na ungaka okungaka ngekwakazimu and it ends there yazi omubi bazalwane ngendlela akhaningi ngakhona ne uletha neproject enye ne akutshela ukuthi yazi wena le mali izokuberekela ifake kule project iyoba inkulu kakhulu at least nje ngisho bowufuna ukubeka uletha so phela wayifaka la le mali shuthi wena uyoletha so kani wenzani omdala ufuna ukuthi uyodliwa wena idliwe skuni ungatholi nje neyokubingelela uhambe neyokulochisa uswele ngisho neyokuthi lochana haleluya simlalele uNkulunkulu bazalwane ngisho nezinto esizenzayo the businesses that we do simbuze uNkulunkulu singavumi ukuhamba sidliwa kalula nje bashaya 2 feet bathathe ama-1000 kanti ngapha 1000 akho siyilindile ukuthi ngabe sesiyathoma ngabe sekukhona esikwenzayo bazalwane you know I look back ukuthi siqale kuphi sekugade bazalwane we should be serious now for whatever we are doing bazalwane asibe consistent young people hey niyaspenda abantwana bami hayi niyaspenda shem niyaspenda ene ikhona leyo kuspenda akhe sibeni consistent young people ni challenge abadala asiba challengeeni labantwana labantwana nangabe labantwana imali abo nje ukuthenga amafoni we10,000 umuntu uphathi cellphone e10,000 mara akwazi ukunika uNkulunkulu 1,000 iphathisa amahloni bazalwane amahloni lento esiyenzayo consistency is the key omunye nomunye sabuyele emakhaya bazalwane ake sizokhuluma noNkulunkulu namhlanje ukuthi uNkulunkulu ake ungifundise ukuthembeka uNkulunkulu enena sele ngithembeka ngibe consistent indlela engenza ngayo izinto uyazi usitshele uthi mara kule mali engiholayo angikwazi ukuthi ngelinye ilanga nginikela nge20 enkonzweni hayi man mina fanele nginikele at least nge100 musenkonzweni and then umntwana esikolo asenganganikela nge10 uzibheke lezinto crit yourself uzicriticize uvule nje uvule la ngaphakathi kwakho nangabe awuboni na uvulileko thatha isibuko sakho iBhayibheli sona sizokubona uNkulunkulu uzokutshela umoya ingcwele uzokutshela ukuthi wena kahle nakuthiwa lapha abantu laba bonikela ngama-group ukuthi umsebenzi uqale wena uyogijimana laba abagijima kakhulu laba bezothi bozibani banamabhizinisi uNkulunkulu umoya ingcwele athi wena ngena kuleya group le uNkulunkulu kukhona afuna ukufundisa kona and allow God to search you aze emfihlakalweni la kungafiki umuntu uNkulunkulu asearcha akubonise ukuthi you know what wena kahle you can do better than what you are doing bazalwane
Yabona mina ngike ngithi izinto mazenzeka njengoba sekwenzeka so sesilana sesi. Ngesinye isikhathi vane ngikwatile ukuthi hayi mara bungamelanga. Mara uma uyingcwele athi hayi kuhle kunje. Akube so. Nasibuyele emakhaya sonke siyovuleka la. Ukuthi hayi sihleli kakhulu. Bazalwane sesihleli kakhulu. We need to move. We've been here for too long. Singasolo sibala ngecalculator. Bazalwane sibalela abantu. Abantu mabazivelele bona baziveze. Ayikho into emnani njengaleyo. Kuthiwa nakhagwa lapha kubalwa nobhala. Kubalwa lapha kubalwa ukuthi kwenzakalani kuyokhishwa njani. Uzumzalwane athi no mina angizungena kuleyo. Angisho nabo usacabanga ukuthi umfaka lapha. Hayi umzalwane umoya ingcwele uthi kuye hayi wena ukwazi ukuflya nalapha. Abangani bakho naba. Uthi uyabheka nawe uthi mara laba asilevel lami. Mara uNkulunkulu uyazi why afuna wena uflye nalapha. uNkulunkulu kunabanye afuna ukubathinta nakulaba. Akuthumela kubi ukuthi uyoflya nabo. Abayokurareka ukuthi ha uze ngakithi mara uzoyikhona le yethu. Kanti uNkulunkulu ufuna ukusiza bona. Kunento uNkulunkulu afuna uyilungisa kibo. Hallelujah. Bazalwane siyothandaza namhlanje. Consistency. Are we consistent ezintweni esizenzayo? Uyazi bazalwane nawe ngokwakho uthi na ubuka unyaka uphela uzwe ukuthi uyaziswabela. Uyaziswabela ukuthi 12 months 365 days awukhona ukuphi report ngendaba zakho. Nawe self ziyakubetha. I-report awukhona ukuyikhipha ukuthi ngabhadala la ngavala lesisikolodo ngenzani awukhoni nawe self iyakubhalela ngoba lento le irarene akusiyo. Bazalwane let's go and search ourselves. Sisawubuyela emakhaya. Ke sisearche umbuzo uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu ngiyathanda. Bazalwane uNkulunkulu uyakubuza ngithi yena kaFosi uyathanda ukusinda na? Uyakubuza ukuthi uyathanda ukusinda na? Then wena usho bese uNkulunkulu wenzani? Uthatha a step towards the direction. Bazalwane sibonga uNkulunkulu ukuthi ezinye izinto nazenzeka ziyasililisa silile kuze kube ebhlungu bazalwane. But kunento uNkulunkulu ayibekile ngale kwaloku okubona manje. God is waiting for you. uNkulunkulu ufuna abantu abayokuthembeka. Bazalwane masingathembeka. Uyazi bazalwane ngibone indlela abantwana ngibona abantwana beSunday school lapha kithi ne. Nabo sebabonakala bayathayitha. Hallelujah. Bayathayitha. Naye ufaka imali nakhe ngapha ngesikhwameni. Babona ukuthi abazali babo bafaka envelopini nabo sebayafaka. Wow bazalwane. Cabanga umntwana khona akayoqala sesemncane. Bogogo ngiyanazi nidumile bogogo ukufundisa. Sidumile thina bogogo. Asibafundiseni abantwana bethu. Asibafundiseni. I remember when I was retiring. Manje ngiyabapha ama envelope ana nomunye labo grandchildren nabazali babo. Then bese ngiyabatshela labo grandchildren ngithi kibo. Then lapho uyokhipha nemali yetithe. Yes gogo. Yes gogo. Uyayibona leyo nto leyo. Bazalwane let's teach abantwana bethu babancane. Lento ngeke ibe difficult njengoba thina yasithola ihloko ingakaqanywa or ingakahlanjwa. Wababdisi khulu ukuthi marino lesoyikhona njani. Hawa musi minimal amveli yaphela iphele ene ngisakuthathe ngisesondweni. Abanye bafuna nokwazi ninikela ubani. Bayilandelela ukuthi njengoba nivula la kulomnyango
ngubani osala gada lapha bafuna ukuyigada ungayigadi mzalwane yazi na unikela give with an open heart phonsela udlule uhambe and give God an opportunity to bless you ngoba uNkulunkulu uyabona uNkulunkulu uyazi hallelujah bazalwane consistent giving is not just a church practice it's a lifestyle of trust it's a lifestyle of obedience umthembe uNkulunkulu and it's a lifestyle of alignment you aligning yourself with God vana nibona ngithi bathi imoto nayiphuma ku alignment ngeke wenze lutho ngayo until uyichecha lento le eyenzakalayo uyifake uyibuyisele ku alignment bazalwane namhlanje siyokhuleka sibisele inkolo zethu ku alignment into yenza ukusihleli la namuhla because alignment ayikho ngelinye ilanga iyangena treasurer nakaseka ayenza amagraph angithi niyabona musamalanga la abantwana bethu yibo ba check ama finances bahlakaniphile bayenza negraph ukuthi sisehlile sikhuphukile mawuthi uyabuka le graph ngesinye isikhathi kuphathisa amahloni ukuthi mara why it drop kangaka bese abasho abanye bathi hayi angisho uyabona manje njengoba sekuthiwa hey petrol hey diesel hey ukudla bazalwana I want to stand here today ngikutshela ukuthi asiyolamba asikaze salamba hallelujah wena nangabe uzofaka igama lakho elistini yaba yokubhade ebhalelwa kukhamba omunye uthi angibona lesasikhathi bishop ungibhizi ngisayothenga igrocery uthi wena usakhamba ngayo leyo ngithi why kuyahleka ukuthi hayi asiziphakeni siyokhwela intaxi bazalwane thina sikhuluma that language hallelujah our God is faithful to him who is faithful who is able he does even beyond our human understanding bazalwane so bazalwane let's align with God's financial principles it shapes our hearts bazalwane it builds our faith yazi na wenza lento uNkulunkulu ayifunayo your faith you know you building into le ukulalela kubuilda ukukholwa kwakho ukulalela ubobona nomntwana nakakulalela sewuvela wena ekupheleni kwenyanga akhohliwe ukuthi bekenzani enza izinto ezinhle umrewarda uke wasibona ismile sakhona asipheli nathi bazalwane asiyojamisa inkoloyi zethu aziyokujama olondoloza uIsrael akozeli akalali owethu uNkulunkulu uyaphila bazalwane he is able owethu bazalwane ama envelope we-tithe akekho umuntu oyokuchazela omunye uyabona le yakachazela angiyithandi kwasanhlobo ngoba nami angikhumbuli ngelinye ilanga ngeke ngafona ubishop ngathi bishop phela mina nokutitha ngisakhoni ngendlela kubudisi ngakhona kwami akusindaba yakhe it's between me and God and ukuzibukeke me and God ukuthi mara kuyakhoneka vele you and God vele uye kuNkulunkulu uthi hayi uNkulunkulu vele mina ngibhalelwe yazi ngizamile kunini ngizama lento iyangibhalela try God and you will see bazalwane sifuna ukubona ushintsho emsebenzini esiwenzayo singa discourage these men and women of God uNkulunkulu abathumile ukuthi basilide singaba discourage ukuthi nasele bathi naku sesibhakile sesiyathoma then abanye bayabaleka bayashiya umsebenzi kaNkulunkulu ungaphelelanga
Mara uyazi ukuthi kuyingozi kangakanani for wena ukungenza iqiniso. Uyazi ingozi yakhona yimbi ngani ne? Ayigcini ngawe. Ingozi yakho le esithi ngeyakho igcina ingozi na sekhayeni lakho. Uaffecta abantu wena ngokungathembeki uNkulunkulu. Cabanga abantu bayakhutshwa ngenxa yakho. Ukhe ubona kade sinqana sikhathulo nenigijima ne bese na ukukhutshiwe kanti omunye udlulela ulwa naloya ukuthi uye okwenza ukuthi ukhutshwe. Bazalwane singenzi njalo. Singabenzi umsebenzi wabo ubenzima. Once we determine, once it is determined ukuthi this is what we want to do. Bazalwane senzani siyasukuma siyakha. Hallelujah. Siyakhulu siyasukuma siyakha. Zakhiwa indonga bazalwane. Kuthiwa ngendlela indonga zazifahlazeke ezilele phansi ku hopeless. Nathi mhlambe we are at the state of hopelessness. But namhlanje uNkulunkulu uthi masivukeni. Vukani bandla bo. Nilaleleni na. Animuzwa yini? Animuzwa yini lo mthokozisi? Bazalwane siyothandaza namhlanje emini. Sizokhuleka iprayer of agreement namhlanje emini. Uma ngabe simzwile uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uthi consistent giving is not just a church practice. It is a lifestyle of trust, obedience, and alignment with God's financial principles. It is a lifestyle. Bazalwane akusile nto ophushwayo kiyo siphele siza sihlangane sokhulume ngayo ngaso sonke isikhathi. Bazalwane kufanele sifike at a place where no one is teaching anyone. Yazi nabancane babona umkhamba khona ukuthi la ekhaya khanjwa so nomncane nakhanaye avula isikhwanyana sakhe alandele. Awubona umntwana bazalwane mangabe kuyisikhathi sokunikela uya kugogo wakhe mara wayila abantwana bayibomkhulu babo angifuni ukuthi abomkhulu bangibone. Bogogo why abantwana beza kini nabazolanda imali yokunikela esontweni? Why abayiceli bomkhulu? Why? Bomkhulu why abantwana abacela imali kini? Ngiyasola yes. Ashayeleni bamdlovu isandla. Basho imali ihlala kugogo. Bogogo sicela ukuthi le mali ebayihlalisa kuwe bayihlalisa ngokukwethemba. Sicela uthembeke gogo. Thembeke. Bazalwane le ndaba yazi iningi kangakanani. I've made papers here. Ngizonikeza uSis Julia and then anikeze umfundisi omunye nomunye. And then let's make copies for abazalwane bethu. And then I will also send it lana ku WhatsApp group because I wouldn't be able to cover it yonke ngobunjalo bayo. I've prepared days for yona but then isikhathi angeke sivume ukuthi siyenze kanjalo. But then bazalwane ake sihlaleni phansi udishe nayo tu. Ke udishe uwedwa. Kunabantu abakwazi nokudisha ababodwa. Ufuna isihlamu yena ngaso sonke isikhathi. Mara into bayikhuluma esondweni leyo izokhoneka na. Why uyibuza loyo ombuzayo? Wena ebakubuzayo why babuza wena? Fanele mara babuze wena. Nawe uzibuze ukuthi why babuza wena? Mhlambe babuza wena ngoba bathi asibantu bani maqina sivele uzositshela iqiniso ngeke asabe ngeqiniso. Asazi why babuza wena. Mara mina ngicela ukuthi singabuzi muntu. Omunye nomunye ahlala esitupaneni sakhe nafike ekhaya. Ake ayifunde niyibone ukuthi iningi kangakanani lento le engiyipreparela. Ngipreparela ukuthi bazalwane let's learn to be consistent ezintweni zonke.
not only money but nokukhonza kwakho uNkulunkulu iba consistent. Kungathi nakuvela ivunguvungu hayi wena sewuyindrwenye nje awusasingloya nethi kuvule something itrain yathela ihlabathi then wena sewusele khona lapho. Let's be consistent in serving God. Asakhulumi ngemali. Once you serve God consistently, you will be able to give consistently. Ngeke uvume ukuya endlini kaNkulunkulu ungaphethe lutho. Hallelujah. Ngesinye isikhathi ngithi ngiyacheka nangilapha esontweni. Ngithi ebheke nami akunamali. Ngithi hayi khona akukhoneki. Ngeke ngiphume lapha phela ngakanikeli. Ngeke ngihlole la efonini. Ukuthi kukhona yini engakuthola la. Hallelujah. Why nasihamba si stop sithenga ama cold drinks, stop sithenga ama chips, stop. I lifestyle leyo siyenzeni nasekukholweni kwethu. Can we stand on our feet, church? Sizothandaza namhlanje emini. And I just want to give this opportunity to Bishop, our father and our dad, to come and pray for the church. Akhulekele ispirit consistency in the church. And esiqale kwezingane man, the smallest. Ezingane. Sizobona uNkulunkulu uzosikhulisa sodlondlobala. And abantu bazokhuluma bathi yo lela bandla lela. Hayi laba abantu laba serious ngento yabo. Besho bekhuluma nga the power of consistency. And may the Lord bless you, bazalwane. Father God, in the mighty name of Jesus, I pray for your child. Thank you, Lord God, for using her in our midst. Thank you, Father God, for giving her courage to speak to us on your behalf. I declare blessing upon her life. In Jesus' name, amen. Hallelujah. You want strip, die strip het geklap vandag. Bathandekayo manginibingelele nonke egameni lenkosi uJesu. Amen. Lihle ibandla elinendlebe. Into ekhulunywa umoya engcwele ithi onendlebe makezwe. Ngizothanda ukuthi ngibonge lethuba engiphiwa lona. Lokuzothandaza abathandekayo ngicela sonke nje siphakamise izandla zethu sisavala amehlo ethu ngithandaza ukuthi baba wethu engcwele uNkulunkulu wethu osithandayo sibonga uthando lwakho owasithanda ngalo uNkulunkulu wethu sikude nawe baba wethu engcwele wasidonsa ngothando lwakho wasenza abantu baba wethu namandla wonke siyabonga nokuxoxa kwakho nathi namhlanje sikuzwile Nkosi yami sikuzwe ngazo zombili siyaphenduka uNkulunkulu wethu babona amandla wonke sipha amandla okwenza egameni lika Jesu ngiyathandaza manje khulekela ingceku zakho Nkosi yami abaholi balebandla khulekela abantwana bakho bonke endaweni zonke khulekela nabantwana bethu senzele umusa uNkulunkulu namandla wonke sikuzwile ukhuluma ukuthi seside lesikhathi sime ndawonye uNkulunkulu namandla wonke siyathandaza sikhulula Nkosi yami inkonzo yokunikela empilweni zethu baba wethu engcwele siphe imali siphe indlela yokuyisebenza baba wethu engcwele uwe othezwini lakho sicele khona sizophiwa baba egameni lika Jesu namhlanje Nkosi yami uNkulunkulu ophilayo sikhulula amandla okunikela amandla okukhonza ngokuzimisela nangokuthembeka baba wethu namandla Lord God I pray for each and every branch for each and every individual in the name of Jesus simelana nomoya wenhlupheko umoya wokuswela egameni lika Jesu uNkulunkulu namandla uthezwini lakho isiliva negolide zingezakho
Baba namandla wonke, even for the project Baba wethu esibhekene nayo siyathandaza uNkulunkulu namandla ukuba iyaphumelela ngegama lika Jesu waseNazaretha. uNkulunkulu namandla wonke, we open doors in the name of Jesus. Baba wethu oyingcwele siyathandaza namanje uNkulunkulu wethu namandla, uNkulunkulu wethu osiphumelelisayo, siphumelelise njalo uNkulunkulu wethu, sikwethembile dwala lethu uNkulunkulu wamandla. We declare your favor, your blessing upon each and every one of us. In Jesus' wonderful name I pray. Amen.